Samson Singh Inti Memorial Park along Citizenship Amendment Bill lapen Uniform Civil Code aputa kachisong asay kideng. KSCSI hem ang Nodifu Civil Hospital Management Society at tumpen pirang kiamay kipa. Kardom niliada birta thanbang sami junaliti mungpi non birta ang tonpen harjuik tha. Difu Ru Samson Singh Inti Memorial Park along Paikuni ni Paikri Cap ani Citizenship Amendment Bill lapen Uniform Civil Code aputha kachisong asay kipadupona birta pirang kepen kat news sa hamalong birta nang pale. Northeast angkang Jasimet pen Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram lapen Nagaland State arada dum kep lapen UCC Parliament Winter Session kipadupo mahut Paponlong Lipura kachisong airset prungset kipadupon asonsi Karbianglong District ahem pialongta kachisong asay padupon bangsu kachisong pomahut armung kachitong dun apai jum hek asonsi tek dunlong APHLC amai pujai katharkaning jehatengke kepla pen UCC jongsi Winter Session along kipon loplote inglong aso Jasimet pen Northeast arat ke virkokpo lasi kidoan inglong arat ningisi pen khamkhe dun nang pupusi kachuningri pado Difu KSCSI hemalong Paikuni ni Paikri Cap ani Difu Civil Hospital Management Society dumpen Pirangke amai kipadopona birta card news sa hemalong Pirangke Stefan Teron pen birta nang pale Difu Civil Hospital along contractual 4 grade achuka maratumapan Difu Medical College along permanent palut ponangji pupen ke dam tangani ok pran kilang sai kam kilang minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panongsi pongni pinpu alo pajirdunlo Karbianglong Autonomous Council CEM EM MP lapen HD Minister Sumrong hanga tumapanta pinpu alo pajirdet apianta thangka chingwai avidet ajok KSCSI hemalong Difu Civil Hospital Management Society atumpen pirangki amai padopon Subote ami sob kotha pahori thako hodai titi eneke aru to dubar dia hoisile memorandum agor bar heli opening korute tariktu pahori thakilo kiba medical college khonot opening korisile 12 tarik এতিয়া দিছিলে এখন আসত 15 তারিখে এখন দিয়া হইছে মানে কোন কিটা মানে পার্মানেন্ট অবনেকি ম্যানেজমেন্ট করাখিনি মানে পার্মানেন্ট লব লাগে বুলি কিবা দিয়া হইছে মেমোরেন্ডাম তাকো যোৱাবাৰ 15 তাৰিখত দিছিল সিএম সাৰফান্তা পিলো এমপি ফান্তা পিলো ইএম ফান্তা পিলো এসএসটি মিনিস্টার ফান্তা পিলো না পার্মানেন্ট নাম কোন পিনা কো DMC along permanent nang ponpe plote cepathi labji pusi alang litum pirangke amai long ningje bang pokebra isiang bong pen inudapan pon bong pibong ta chokche kadokabe bang pokebra isia tumapanta pon lap nang jiputa pirangke amai delo la tu abezar ki klang ke ni tum ning oi pik ning tu pik ni tum ko ano ne di pu civil hospital iklem dun ineslan pen klem ning kan do ikolo training pinai butani tum training ka pilo training certificate lo na pen ke jo experience ta nai bustami ni tum experience certificate ta dolo hakki sabon nai butami hala station by do tum dolo sar tum do erlo ti ko sini tum nona phan nona poni tum phana paklo ruma CM sar phanta ni tum tuning ring tum CM sar stami ni tum phan nang declare dak nai nona patent tum long ko ni hen pe chang ke jong silong lagat perde we have been working here ni to cepat hiya ji lagi le ni tum ke ning oi pik ning tu pik ante without training tum phan choi sik pilo training nai usni tum ko ne certificate ni tum training sik tham se paduk training abe tum ko sa na dak nang claim dun dun palang ni tum appointment le pidat si kami to wayang nim pupe kinam tu kinam oi pupe ni ma training na pathai tum ta cikat last ni tum long nai badani ko ani cipan ning tum claim tum bom kan phone kan problem tum ke abai nong iboma salary ke ni 4000 4000 bek kami ni tum cipan ning ting pani acik lo jan bang long ma acik lo jan bang ke long he kami ni tum ga ha bali patharan pa sini le ke ba ihem idiot isomar financially medical college khuli lo plote hada apus klang piki hada nang piponji ko ni tum cipan tu ko anu ni nona pon tum ning tuk ping khamya
चलो चलो लो Ciklu Himonto Biswa Sharma Garbiang Long Kibangut Difu Medical College Long that local mati itum inglong asu tumasi 70-80% pinangi punitum alang li khan kachunuria lupi halaso kachunuria lolong ta alang li esur na pidino je 80% ke nangtum local fans pipo non nangtum thangda mathari ko se alang insurance do asi alang li nang kachi chakate non ini tum ka thek danglong ke sampridang ason polamang ke Difu Civil Hospital long 4 grade ki claim achok kumar tumhan an bang phoke ba isipen bang ke thong vet sia bonchot pusinon ka jolong la hala so teng lapong de la ke alang litum kachi chak ateng alang litum papleng pedelo lasi non Difu Civil Hospital 4 grade association tum tame alang litum Himonto Biswa Sharma hanta memorandum itak pangni pidam lo memorandum pidam depen alang li kachi chak ateng alang li je non Difu Civil Hospital long 4 grade ward girl depen ward boy ke claim tuman antame nitum adjust po nitum alang nitum hanta nitum unemployed selam nilo nitum si job people si cecak lason nang tak alang nitum kachi thanate ki hai tuliram rong ang tame alang li cecak lo je Difu Civil Hospital long management pen ke claim tuma anke Difu Medical College long si pon la ko si fu on tame piniar ni pheglong lo alang li tum kachi chak alam sampridang ason lo lasi nilitum karbi student association pen kachung riji kila lo ilitum aha warlong Difu Medical College nang bikok lo nang bikok penon puthot dak imithang akhai phan mante imithang a local phan ko an itum ardigi pijaba nang litum kimathanang dia por Karbing Autonomous Council CEM na pen Third Minister kachechak alam the pipot papleng tekthiden ningkan kep suse ke claim kidam kachipaduga tumapan pipot lam chak ateng pen papleng pledet puta phirang kia mai longjai ke claim kidam kachipaduk alam the la pen ninghon duk alam the phirang kia tumang no than pachini Hamren constituency alo rong hidia hawar arada phan panong si rong hidia longaman Phongjangri Family Welfare Sub Center pangnipon lo bangso si kelanga hem ningkan hini sose tanglo bonta si kelanga sai ki chengchidet ajok hako bisar non anta Hamren ansi duai imukilong jia phan kengpen dam nang verlang lasibang soputhak ahok alam kapatini dam jia phan KSA Hamren branch hinpen phaikuni ni phaikrin ner kepani ka homri padodam KSA atumpen ka homri da mahut rada tumpen lasonsi nang ningjedun non kopila rong hedilang duwai imuta nohaka chuham log thabi kalita Hamren kalang ta Hamren intum Hamren damun e mo emergency pute kopulon itum dam unpo di nalobo e phongwet dadi e phongwet para bang ante nang tum la thisu gon e hore ko naloge dam Hamren lo ante la dakpen gari motor joy kema joy ke lo hutani keng pada damare lo hom long dam po koya lo ante la dowai daru pe de kelong bo ma dakpen dak lo mane pipi nang dak he ante nang tum dowai mu ma ka chuna ko na pen lo dam la Hamren lo Neli la soa medical subsantara kibi pen piniar ni an sitame alang litum doktor ke wan pen misen doktor dak nang pidupu nilitum thek dun long le lak sita piniar ni anta ni tum rong so sorke sudar lo pulute Hamren si kachi pon sai sila ni tum ladake duwai ni tum hàng long le lang la pen a doctor ta pinial ni anta ni tum doctor ke wang pu thek dun long le la la si non prabjing pen alang li tum dak local MBC alang li mor sing timung do alang li pen la so war sai ni tum rong a sorapan midiga sub santar bi tang lo po si la sum doctor mi sen nang to ya phan alang li hin pen la so awar sai rong asor phanang pi son te pusi neli hin pen ke chuning ridun lo la sikar binglo Autonomous Council se kilanga phadenga hin pen kumantu si bangso se ke chilanga hemalong se ke chilang longji mala pen dowai ke longji mapusi towar chulang prongro nonako ke se kilanga hem kim sitami kim ke joya sonsi pamandedlo nangka humri ignan kok alam sege la son hila ini tum la so hem penang anar jiding lo la so hem
opening date pen stame nilitum isu kecil lagi pan doktor misen abe lapen nurse ta abe lapen rong asa kiklem tum stame ladak Dubai punan hajarason punan nilitum longle lapen nilitum la towar kahino joini kedam ke bang siksa ke joini ladak doktor ta ke bang siksa do nasi nilitum pan prabjin pen rong sor tum kan kisung lapen abang Putin stame chini lo nasi non prabjin pen ladak doktor misen ason la rong hidi la medical center long prabjin pen doktor misen ason nang Jopar nita sodet unedet pulo teke dam nang jike kolonga kalite hamren la long nita halloween pinang anake soke cicak prong anwer lo pusi chinidun hamren rong supipen kat news apirangke hundo kropen nang kilobirta non malom so porphan birta muington puiksena Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Difu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591, or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise under Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mobi putat birta long wangthulo Dardeli area Achik Youth Association Pensipati Ponsi Paikuni ni Paikrisir Cap ani Basu Pahar Garo Pathok Lamalong Wangala Festival Kibi Pona Birta Perangke Stefan Teron Pen Birta nang pale Basu Pahar Garo Pathok Lamalong ki Thomang Deng Wangala Festival Kapaman Pon Rat Ame Pialong Meipu Momin Garo Pen Kachari Pona Mayalong Manpeng Alhia Manpen ki Damtang MSC Kilik Dhansri Constituency Pen Independent Pen Karjabdun Sangpi Nisoterangpi Arya Sangho Tumpuni Marong Parpi Ram Singh Tiso Dijening Ti Wangala Festival Kibialong Abidisa Bimar Sangma Tumchitong Dun Dardeliara Toan Kahiman Amang Pen Kewang Jilang Ani Chundet Pulote Pining Pen Ndengithom Chok Wangala Festival Kewang Pom Jilang Aningkan ke Atuse Pining Pen Thetan A Festival Paman Pon Lonang Pusi Nisoterangpi Pen Jaitekang গাৰো সমষ্টি বা গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ পৰা অহা বুলি আপোনালোকক জনা যাব ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ কালচাৰটো আমি পাহৰিব নালাগে আমি এতিয়া আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে কিয় হৈছে আপোনালোকে এতিয়া এই বাংলা ফেষ্টিভেলটো আপোনালোকে নিজৰ গাৰো বুলি আপোনালোকে গৌৰৱ হৈ পেলাই আপোনালোকে এই ফেষ্টিভেলটো আপোনালোকে মানা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আজি এই অনুষ্ঠানত মই আপোনালোকক কথা দিছো যে আমি
যি সপোন আমি দেখি আহি আছো এই সপোন যদি আমাৰ সপোন যদি সফল হয় তেনেহলে আমি ডাঙৰকে আমাৰ দলদলি বুলি নহয় আমি আমাৰ ধনচৰী নিচিনা ধনচৰী সমষ্টিত আমি ডাঙৰকে আমি বাংগালা ফেষ্টিভেলটো আমি পাতিম Lapen thu labang so Wangala Festival along Wangala Dance ki hai abang hubang pia tumapan niso tirang pia redeng pensi nong e pajir tekang Wangala Festival kapaman pon nang kok laki ladak ki doprong agaro jutanga mukha ingbo detna owe kimia tum chini ne detna puka matha dam pensi Wangala Festival ki bia bidisa bimar sangma pen rat amai pia long lam theke jai pado Utat Langso Sport Association pen Paikuni Krisir Kep ani birta mai phasi Serdihun Pathuak Lamalong Kapatu Bom Monsing Tiso Chikimokre Hiniang Deng Kasa Club Football Championship Paikuni Ingkoi ani Angdung Kiti Patu Pon Popusi Utat Langso pen nilituma perangke jasaning hi pen nilitumalong birta nang pale Karbi Anglong Sport Association lapen Utat Langso Sport Association pen Paikuni Krehinia ni pen Serdihun Pathuak Lamalong Kapatu Bom Monsing Tiso Chikimokre Hiniang Deng Kasa Club Football Championship Paikuni Ingkoi ani Angdung Kiti Kachipate Padopo Pusi Pirangkela pen Kachingki Kachithanahun Kasa Dun Maipu Mate Utat Langso Sport Association na Maipu Lipson Be Birta Mai Long Ning JC Pachithang Angdung Kiti Kapathua Long Karbi Anglong Autonomous Council ACM Tuliram Ronghang Alhisar Poman pen nang chitong dunji puta Maipu Be Sang Ho pen Pirangkia pan Pachini thu Ata pabirta pangkila pons kang ton paigla tumi thakmi kruwang thu